mpanifo no na atena sika no so na nsamfu atu akɛseɛ nufu akɛseɛ enema nsam fata no mudidi akire na to be go ade chega na ha no ho se wo afọ wadwe anidi a mini a obapo o afia na mo de na adwe na bibi wadidi na adwe ho ase so o level 100 mama kan chow Ghana ha wo ye mpanifo no aye bia ase abro ni beyiye me na mo me MPP ni po ye mpanifo na ya bro ma di abro ache mini a nke se Ghana ya wo ye nge ese yetu ayeka because ka wo Ghana ha papa ni mpanifo ni na edi abro na me na me da so na so saa de free yo mo di abai e kire wo ho kwafo bo ebo mo di bedidi ya adwen ho no wo ho ade esisi yefofro eya Kumawood actor Oboy Siki na wakeka ne ho biem netiefo eya ne how ni na wo ne se efia Schwarzenegger ye dede wo man mu dudu all kana no tum na efia Schwarzenegger ntumi mba be defend eya MPP amanoko esan se wono wonam we mebi etwem na wo NDC na efia de ne yefu na enam one kana tum no nja jimie na won so enyansa na ye papa yi de ma ne keka nsem we ni na ne se ekoba se ye increase taxes e wo man mu a dodo na twajajo wo mu su esansa wo mu su se e too high ama bibia bo aye den no na information back out emra na ye increase taxes no na ni na link it to free water and light a je se Ghana for enya ya etwemu na no na taxes ya release no akwa ye se ama taxes na increase Ghana for nte wo mo ase na efia Schwarzenegger nko ade wo se Ghana for men complaining wo mo come anu ntum na wo endure na no na ye papa di nwa bufuo aka na adwen na etefo ensem nkyeremu nti ye ntena se mitwa me ho abana ne aka na ede aba abesom ya papa Oboy Siki n'ensem ya wo di betu dwa a che se wo didi efia Schwarzenegger tem ne kwanso ano no even though say efia kana adwen ya papa nka se o kana adwen a won didi atem na emu nkyeremu na ye mini aba Shodi what me sani faso ensem yi dika enti esi nkonya Shodi akwaba yeah bibia ye find there na me ado Bible the radiasi na miniaba say na hu situation efia keka no release video ani na ne say magana fon kasa taxes ya ba beto dwe mo bia aka ho hwe enyoma boa ye den Ghana fo osu bebru ni su ebi ko school na nsen ya che say wutimi hu say weather ni me hot efia say Ghana fo men kasa na ye papa nsu de ebufu abeka na adwen na then I walk afam yo me da se mi chia wati fo nyina efia se me se hunti sa na obeka because efia didi na adwen ho a de ayeye nti on kan kwa asem sen Oboy meba ne so but efia nkwase asem obeka no se de waka ne se no na waka because ono efia onam ho no eba o hye no nkrofo hu edwetire no waje eno de wabie dan na ase waye se ase wabie sika factory e woni fie nti ebede no on kasa asem no say ya toto tax man obe odikan yara asem no wuken dia no hye dia na twesa no hye foje trepa na fie agidia enkofo jetre na fie bie woni dan mu na wa pali sika afie no woni na adu na didi da wo Ghana na woni se fie adu na adu na didi sa chega na ha no ho se wo afọ wadwe anidi a mini a obapo o afie na mo ade na adu na didi wadidi na adwe ho ase so o level 100 cheso nko 200 mponi level 100 no say our level 1 level 2 200 or 300 ya me back say e bia nketu mu a wadi hen afie didi na adwe ho eno bia yeye nti ebede no obie na no nkasa ansam na wo kan because mama can show Ghana ha won ye mpanifo no aye bia say abro ni beyiye me na mama MPP ni po me mama MPP ni me papa MPP ni wo bon sa meto aba ba bia me mete youth me ka ho bi
MPP youth Just which them. but mama share ye mpanifo na ya broma di abrache said omatimi ama free water bill free light bill water bill ne light bill na say timi almost getting to 1 year minia nke say Ghana ya wo ya nye esi etua ye ka because ka wo Ghana papa ni mpanifo ni na di abro for tight for sangwa sasam na mo tight so say den kwasa taxes mo kika ho na wo ye ka say ya to tight den na ya Say enyoma boy din. Anyama boy din. Se hwe nkoso o minia. Hwe nkoso o Ghana ha say. Iti hwe nipa ba ko pe. O hwe MP. Ni pe a ye tua no. Ansa bukata bi a wo mo ye san jisika. Minia he Ghana ye mo bo papa Ghana fo ye mo bo na mini nipa obetimi abeje Ghana. Ade ye nyina ye wu. Sa Ye pedifo ni di abro hwe mama kan show. Sha oyo Ghana ye ka bibia ye wo Kuwait haya kitwa ya krave Ghana ye doso esen wo nso omo wo nge ye tu omoka ya omo kra he den omo wo just almost share that new resources to say exactly. Ghana. We have everything. Just a petroleum. We have everything in Ghana. So ye ka say Ghana ye live free ye ntua water bay ye ntua light bay ye ntua sambola bay whatever they are talking about now man ye live comfortable baby no ya mo ho abro ni bay ye benifo na ya mo ho abro ni bay ana mo pesa mo ba bua yan ani ya bre wo Ghana ha say amen Me never show a boy siki bufu efu ni na no say One no susu say eye intremu e ba ye fa eye increment of taxes. okay. The nana say ye free water bill. Any light almost subsidize a light or movie gives ma ye timemufuo no. And no na asa the increment na by no crown e ni jawo ho. Say I enjoy free water bill, free water. Ewo emre mu odin coronavirus seasoning. Yeah. Na say light e kwa mote so man ya. Na je say nu echi no. Mo say increase ni na je say ye chia ye ko. Na ye free. Na say asama oboy look no so say if you can no to. Yes, na make oboy me ne ya adwen. Ni nsam o kan. Me I was thinking say say you to abani wie o man penisa ma ya another free water bill for 3 months. So me dream say enka ye di tu amusa na me na me da fe na so sa de free yo mo di abai e kire wo ho kwafo bo ebo mo di bedidi ya adwen ho no wo ho aden so motimi sa o pebre me na ma na kan o se pebre wotimi aso ye survive for free water bill free light bill dey na chese ngaga na ye ntimi nto aso. Oh, okay, not just say ya bro. Aya bro na obudi ye. Cha aya bro na obudi ye. Ye penifo no say minim enka me to me ni senko bi be dia de so yetimi mani bodua. Say bia me yon pampani mi ba be dia de. Say bia amount say ni ebetua me. Samentua yetua wa man say bia 100 million ye de be ma. Apart from 100 million and say we this say bia say media me busua na me manyina wo mu at once. Dia banka. I'm telling you because ni go to Ghana na time. Money time yo. You was go Ghana how? I'm telling you, we have a lot of money, but they say you're paying for them at Mexico. And some free, truck is here, new work is here, and you man some for them nobody did it. How to be go? Hey, you found to be dime. They go soon time. Say nothing and my one be so I started blackmailing no. Me no bada na fe ene me video na me smede kakra but mummy enjoy sa ne ma na because me nya Ghana for the bisu e bi se first on no to light year 25 30 cedis grandpa one talk 40 cedis it be twa one say what to 1.5 a month or to 2 million a month just say who nya be na hwim na eno na also say there be we there ye papa yi ken ne kwanso ano no esa say no comment aba to just see ya o si there be enye one ma ye tua ye nsuo ne ye light ne ye use we ye free asem esa ya pa na e abo ska ja sa ga na enye free asem we
Omo ma yetua kana. Ghana for yetua ka bia ye nimu ana. No free now wo ye no. Ye papa. Yeah, it's no na omo de afa ho. E na omo de etum. Ama yetua. Enti me you free bia e ba ye because ye betua na mo ho 10 times. And yetua. So what I say? Enti I say Ghana on ya kechire. Me tie wo ka se mu earlier on na wo su say ye betumi etua Ghana ti memufuo ka emra ye wo mo na. Adenti Na na sesi a wo ka se ye komo eye emme ka ne komo because ye sudie kese a na eda eye amanyoko MPP so o ye na mama nsuo free light free na sesi a ye tua ka indirectly a na asema wo ka se Ghana sika wa hanti no ye wo abofa ka ebetumi etua ne ka na eyade a ebetumi abemu pen ana se eyade a ye mpanifo no anko mo betumi aye na ye no munye omo betumi aye hwe se Kufu Addo almost yeah papa ye president me president etimi ama ye nsuo free for almost 1.5 years getting to 1.5 years we can do it. Ya betimi aye o hwe sika o Ghana ha o ensem wo ho sika wo Ghana ha papa ni empanifo ne na empeso mbebo aye but yen show ensem wo ho a lot. We say they Kenya. Sure. Ekoba parliament, members of parliament. This time a pie. Exactly. Are different by 1, 2. 1. Exactly. Now see a decision making no and MPP na majority. No. Because it could be both sides. It's both. Now Ekoba says a decision making against the citizens to memufuo no. As I said, taxes here, ababeto enye ade a eboa ebinu because everyone can some brands and they live by hand to mouth. Now you say increasing taxes to the state say media way for na betua taxes. Who ni say bia ya amanyoko omo ni opposition party no woman no mo allow sa ade no say na ebe ya Timemufo ne be Brema MPP for akwa against them ana. Me da say, hwe mame ka asem cho. MPP buy, NDC for buy, omo ntimi amoye. NDC omo ntimi buy, omo ntimi amoye. Inti na me expect say nka say de aye papa yes, a free water bill, and the light bill no. Hey, me salute to chairman. Inti nka papa ye papa, omampani, wo a wo kan bem. Wo hwan form obo. Enka wo ba tuwa so amaye na fe di aden no ni asem afe di aden because mama kan cho MPP ma NDC for mama nka say bia enei MPP for na teso e na say omo ba be na mo so ba ye NDC for ba da na ba ye dum so profo ni be say wo Ghana ha say nkrofo niema ni nyina ne matema bi no ti ase wote ya no wodi onhwese ya wo obedi wasuma in fact said I me twa no say MPP nana betimi aye enti ya ka sesi a wo kas nana betimi aye sesi a decisions eba out here uti no sem amafo nwenwen mu both MPP ni NDC for sabotaging nana jin say decision almost flat because of him say ebe kweti MPP amanyoko no ana say MPP amanyoko na no mo ye ne mo be oh she nana ono no ka epum ene yo ka say Ghana ha nyina mo bi MP obi eni wo ya MPP wo ya NDC wo ya CPP wo ya wana o ubepie umpie inti sana mampeni timi sorry eka say water bill Ghana has so obi enti water bill it can be possible Ghana betimi aye water bill forever papa ni betimi aye o mampeni can do I'm telling you so say free you ever started free education now it was people NDC for they were talking they cannot do it omutimi nya your manuala mo da mon chan me buy me ka joma ama no kasa sam ne pa
me ba power unless say be a 2021 before answer wetin ye ba papa ni timi ye enya me na wo ka say me nua go school Wednesday we ade e to ye some few things your last one e became cause so from 3 okay omo mo be we answer ba ko sanko nti dey na chese ye ntimi na nka nsuo ni ntimi fa me free that time we dey akola ko school a ubetua of almost more than 40 million aba price ana mfa say bia be 30 to 25 nti dey na chese water be ba utua 40 cedis ntimi me ti we one room self container me water bed me ba 60 cedis aba me water bed aba ketua na 45 na chese eno so no share dependent to free na yenya ye na say yes sir if you work for no so dey be can oh okay wow I say obi edidi na adwen obi edidi na adwuma no Ghana ha dey sana Ghana ha obi edidi na adwen wo minia so wuti we edidi wa adwen aba obe che ube di hia che rough okay when you su sa wa adwen ya eno na make say afia when you su na adwen say one baby akodu o dey start e ba na say ne ba ne ene ye ka ebia woma ema wo sika afia be bona ka ni nyina ye na adwen sana ohunu enya sana me hunu sana me ka no oh okay eno na akoso although say afia was some few business be a wo ye say see aka say bie pure water why not etu mu say afia ka so baby uti afia ka say hey Ghana oh afia ka so be there afia ti afia betimi bie another a company be 35 minji na chiye because afia wo ska baby awadu no wo ska afia yusu na adwen na wakọ akire be salute no afia salute you oh too much Ghana ha no one smarter minia hardly so be you sure akara bo ha nyame de o because tie o boy skin sem o su se afia chese odidi ni yefu odi ni yefu na make no on enya ne yefu no de nam se afia ne onfa ne yefu nam watra that time no eno de e bia wa cha puto no we free ho that time na no de ne fu ne nam so onfa ne fu ne nam o de na adwen ne nam watra ho no say you will stage by stage okay wo ba so fufra no de wafu hand to mouth okay wo de pe kakra ba se wo do pa ebia me pese afia nko cho bia da pa no nye bibi se na me koma na ebia be 5 million obaji onji wo bo be twa da pa na ma nsem a wo kan wo deep ba ye show ye fa ni se afia aka na adwen na ye papa ye actor oboy siki ono so wa kwanya se oka na adwen na se ni osika na adwen ne kwa so no se afia aka na ntum efia njai sebi the way I alleged no njai eni jimie na onhwe nyansa na owo kwan se okasasa tia won se efia de yesi oye wo koka na obeka na wo peni wo koka se ya na then I expect free wo oh me da se owo kwan se okasa ni nti amekasa na I say Ghana ha ne yempa de pa okasa boko ayente but wo de adapetwa se de eno na trend mo eno na ye Ghana yepe nipo oya de papa no ono mom ni ye hu no se oya no ba bontin no kan efia ni awuye enyo ntu fi sa sama wo kan ya mo kra ga mo ba fa na me mu mi eni akana mi jawo dem be fi wajimpa wa ebia ne si ete no correct iti Ghana yes so senfo so sorry to use this word I have to say it okay sana me so me tie to the boom enti we so efia ko trubia exactly eno na be mo makoso no because so boy one father pay ambate anko bi ambeke because they say the be mo trendy ya da peka ene ade ye na be mo trendy fast inti ono so ne kwanzo na de ba say so boys oba me say ayache ti ana be bi ayo oba ko ma check account there so this is taxes no taxes no ye ni obi echi eje na wo kafa ho na nanye bibi mfa ho ana senia Ghana fo efia so de na na betum no onja ne sa onti efia
And I want to my majority carry the votes. Okay. If we pay penny for almost majority. And now almost minority. If you are sure as nigga. Me that say. Omanpeni ontie majority. Or yedia eboa ne manga. Okay. Nti ebia wobeka ye can say majority carry the vote. Okay. But no oya ade a eboa no. Nti mum ye nhwe ni say womanpeni betimi aye. Past obetimi atete so. Obetumi. Ewo mind. I'm telling you. Nti papa omanpeni sa wo tie mi a eye wa wo ba. Mon tete so bills ne ma yen kakra ne yen so offense a ye ba. Because any nyan hwe ye betua wo ka 5 million a month. Ye pay akoso a na bia 6 million. They say 5 a na eto obefa ka. Nunsuo. Yese obetua water bill, etua light bill. Na say bill na e wo so a. In fact, akrono ni sa na me baba mo. Oh, okay. Check me a trouble high a chromophobia men shut down coming home kohosa because ye ni no situation e bia na nko ope one city kraton su ana ope edro wonya Okay. Na make us what I say nti mo mi enhwe ye mpanifo no mo mi enhwe tax no mo betimi atete so say dia mutimi ya free water bill ni light bill mo tete so mai mo nhwe mai because say Ghana ye den ni obi eso Yantoshe say you have 15 cities. I'm telling you, a big crackdown is 16, 17. 18 now. That's the same. Omanpeni, who tie me a wa wo de share wa de nyina Miss Ramo. Mon shana task na mon tete so kakra mai because yen so aye ba no. Ha ye wo ekwan bi so. Obo betimi aye na obetimi aye. Nti so wo tie a won tie ya super me e bre. Jo, really aba be that's it. So you one. And that's it. No drink child ya to dwa e de amaye. Etiefo and ye won sem na beto dwa then also work afa tax no ne kwan so ano and also who plead eye penny for say wo munye bibi en fan say the city bia no wa drink chire wo ya de wa drink chire to your comment section. Subscribe to Too Much G. So say too much and your my tough. And I pense person mama unya wo ho entia se na like and share na promote channel we me din Eddie Messica aha na do mo si ye be san ehia maka